паркка кириш үчүн Face ID керек экен. Wind Pearl отелине келдик. Лифтке чыгып 5-чи этажга чыгат экенбиз. 513. Охо, балкону дагы бар турбайбы? Вид на океан го? Охо. Вау. Красота. Анна, красота. Океан. Бул жер халал бурчак экен. Бул жердеги бардык тамактар адал тамактар экен. Бүгүн биз Кояндагы Wind Pearl отелинде жүрөбүз. Биринчи күн завтракка келдик. Кандай болуп атат эс алуулар? Жакшы, бул жактын өзгөчөлүгү халал деген өзүнчө уголок бар экен. Жакшы экен. Мына биз ошолордон алып жедик. Кудай буйруса абдан жакшы. Эми мына эс алууну баштайбыз. Бул жактын да өзгөчөлүгү мына океандын жээги. Кудай буйруса бассейндерге түшүп, сууга чыгып, күнгө күйүп, чыгып эс алуунун күндөрүндө турабыз. Аллахым ушуларга шүгүр кылайбыз. Тамаңар таттуу болсун. Ата, сен не жатасың? Мен азыр жер жемиш жеп атам. Мына маракуйя, дарбыз, манго, мандарин. Бирок дарбызы кып-кызыл болгону менен анчалык ширин эмес экен. Биздеги дарбыздар аябай ширин. Апа, сен не жатасың? Mandarin. Yama, what you're eating? I'm eating hash brown. Okay. Okay, yeah. Sausage. Sasan. And croissant. Waffle. And waffle's hiding. From here. So what are you eating? Waffle. Okay. And the Vietnamese coffee. Oh wow. Oh, that's very nice. So what are you eating? This waffle with Nutella sauce and maple syrup. This is Belgian pastry. Okay. And with chai. Okay. Кандай экен? Аябай куштуу. Бассейнби? Сонун экен. Мына бассейн деңиз менен кошо. Су кандай экен, Аскат?
Жакшы экен. Суу кандай экен? Суу сонуп турбайбы мына? Мына Коянда Wind Pearl деген отелде жүрөбүз. Бүгүн биринчи күн аке. Мына океандын жээгине. Суга түшчү. As I was saying, the water is very nice. Going to the colder side and it's refreshing. Мына биз азыр Хоян деген эски шаарга келдик, тарыхый шаар. Бул Вьетнамдын эң кооз шаарына катарына кирет экен. Бул жерде ушул эски үйлөрдү мындай базар катары колдонуп, элдер басып жүргөн жакшы көрүшөт. Базарлык кылып, бул жерде ресторандар бар, азыр тамак жеп анан дагы карап кетебиз. Мына биз тамактана турган жерге келдик. Morning Glory деген жай экен. Жайланыштыңарбы? Мына биринчи менюлар келди. Бул жерде Spring Roll деп коет. Ичинде вегетарианский бул болсо вьетнамский ролл, Like noodle, yeah? салат, бул нудл экен. Мына күрүч менен морской продукт аралаш күрүч экен. This one is fish, yeah? Күрүч менен кошо келиптир. Мына балык да келди. Макарон. Банана да оролгон балык экен.
Мына кокосовый токойго келдик. Бул жерде кичинекей тегерек кайыктарга түшөбүз. Nasıl oluyorken kayıtları? Şiyapelerdi öğretken. Ана кайыкта кетип атабыз. Немени аркаңа. Кайыкта кетип атабыз. Вьетнамда, Хоянда мындай кокосовый кайыкта кетип атабыз, мынакей. Манай кандай? Мына Вьетнам футболкасын кийип алыпсыз, шляпасын, анык вьетнамдыктар окшойсуз. Жақсы кетіп отырсыңарбы? Are you enjoying? Айландырып атат. Мына сүрөттөрүбүз дагы даяр болуп турго. Қана, екінші сүрет. Сіздікілер. It's very nice. Қандай екен кокосы? Шірімді екен? На Вин Вандерс паркына жөнөдүк. Жетип келдик Вин Вандерске. Мына Вин Вандерс дегенге паркка келдик. Азыр биз мына жерде экенбиз да. Азыр биз мына нерде жануарлар дүйнөсү бар экен. Кайык менен алып барат экенчи, көрсөтөт экен. Ошо жака барайлы. Да, айнан барып, где-то 5-6 минут жүрүш керек экен. Мыякта эмнелер бар экен? Мына аквапарк бар экен. Мыякта ар түрдүү оюн зооктор, ар түрдүү немелер бар экен да. Flashlight when filming or photographing because it will excite the animal's eyes. Do not stand or move on the boat throughout the tour. Please take care of your belongings and luggage. The life jacket is fully equipped under your seat in case of meat, beef, buffalo, and chicken. Mainly in rainforests and savanna region antelopes. Their coat color varies to be longer than 1 meter. Males will have long At present, there exist 5 species of rhino in the world. Scientific studies prove that rhino are mature individuals. You can see the color of the coat varies from species. A special thing is that camels can drink 100 liters of water within 10 minutes. And now, 3 kilograms of food and drinks up to store food for a short period of time. Size of 25 to identify which one is stronger.
А. Vay, böyle yapıyoruz. Tamam, ne eкен бұл мұз? Got some capybara plushies. Билет. Капибараға кіріш үшін билет алдық. Look at our home. Суға түседі екен бұл. Бұлар да? Түріктердікі, арабтардікі. Турецкий дөнер жеп атабыз. Бүгін ертең ем жолға шығабыз. Бүгін ақырқы күн, 3-ші күн болып қалды, кетішке тура келіп қалды. Бүгін еме Ханойға жөнөбүз, қайтабыз. Ертеменен қандай екен су? Ертеменен Акаянның суына соны түшкелдедім ben. Келе жатып бассейнге түштім. Анан сүрөткө түштім. Бары тап қойды, шамал бала тапты. Сөткел, Жақшы, эсалылар жақшы олды? Абдайым кетерде қап болы, да бір күн болғанда болы. Жетпеткен 3 күн өзі. Асқат, did you rest nicely? Жақшы эсалдың ба? Не екен бұл? Кофе екен? Жа видео. Кофе вьетнамский. Қандай екен, жақсы екен? Нелерді алдың? Азыр десерт алыпсың да. Қандай олды эсалулар? Жақсы олды? Жақты ба? Муаз? Did you like Хойан? Отелден шығып атабыз. Регистрациядан өттік. Данаңдан эми Ханойға учқан жатабыз. Данаңдан Ханойға кетіп атабыз.